الحمد لله رب العالمين. بنى الإسلام على قواعد عظام وأركان جسام، منها يتكون ويتركب ويتوحد، ففرض أداء هذه الأركان والقواعد على المسلمين، وأعد لمن أجابه وأداها أجرا عظيما، وتوعد من أخلاها وتساهل فيها أو تركها بالعذاب الأليم. ومن هذه الأركان الإسلام العظام حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اجتباه واصطفاه وبعثه رحمة للعالمين. وأشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله وعبده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، أيها المؤمنون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل، فإن من اتقى الله وقاه وجعل الجنة مثواه. وإن من طاعة الله وتقواه أداء فرائضه، كما ورد في الحديث القدسي، قال عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال. وإن من فرائض الله العظام وأركان الإسلام الجسام حج بيت الله الحرام، فقد آن الأوان لشد الرحال إلى الديار المقدسة لأداء المناسك المفضلة، الحج والعمرة. هؤلاء القوم الذين من الله عليهم بأن يكتتبوا في حجاج هذا العام قد جهزوا أمتعتهم وشدوا رحالهم، وكلهم شوق إلى هذه الديار المقدسة. أسأل الله جل في علاه أن يحفظه ويرعاه وأن يتقبلنا ويتقبل منه حجهم، ويجعله أن يرزقه حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتوبة نصوحا. إن يأتي الله سبحانه وتعالى تدل مولد تو سنين حدل يته مؤمن بمن ولي بهذا تدل ولي يجود ولي كما قال محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن أمته مؤمن من ما جهيم يجيبه أن تأتي ترمج. الله سبحانه وتعالى ومهي كادين الإسلام إهور التقال جنة إهور الدوست موضع لأن الدوست لأن تقال لهم كالإسلام أكيدو كديدو ول الإسلام كديدو تنبي الإسلام مغستاي باو بجي وفضل إهور ما بين يو إن رينو يو إن ترتو يو إن دم
kanko ɗo ye waɗu ko ɓe landi ko o foti jaaɓuɓe ɗum ɓe jaabi o foti ɓe fodaari moƴƴiri aljanna to o kambani yeeɓuɓe ɗum ɓe sali indi menen hakkitande men ala no woodi ko min jokki harnaaɗum no woodi ko min hilni goɗɗum ngoo no woodi ko hittime o kambirani ɓen ɗo lette musuɗe kala dandu e mawɗe ɓe wayno no jeeya ettugale mawɗe ɗe allah abbi l'islamu mi hoore muɗum hajjugol ka suudu allah hormateeɗo o yamiri en tottugol ngu hajjuloo hiɗen irri wonde kanko allah subhanahu wa taala ko kanko tagi ko kanko jeyi ko kanko wurnata ko kanko warata kanko yaminta kanko haɗa hiɗen seeɗaninaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam kadi ko allah mo lelirimo giggol e hoolaade hiɗen seedi kadi o yettini ko jam faaki o ɗaynaade ko waɗi ko moƴƴo ko yurmeteeɗo yo allah juule makko juula e sahaba makko ɓen fof juula e ɗenɗanaangal jokkuɓe diina koɓe jokkuno kadi yo allah jokki en kadi diina tabintina e hoore makko ƴettiteke e nder makko allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe ɓe wasiyo hoore an tawa wasiyowo yo en huɗo allah subhanahu wa taala ɓurgol mo ngol ko ɗoftagol mo ko yiɗɗugol mo ko jokkugol ko yamiri ko acca ko haɗi ko woɗɗito dendanaangal ko tikkintamo ko rewiramo no yamiriri no laɓɓina dewal ngal laɓɓina anduyeji ɗi ande ngu hajju ko tugalal e tugale l'islamu ɗen joni l'islamu gasata e ɓawo tugalal go eɗen ɗo tugale julɓe fof no fottani wonde hajju ngu wonande mo sharti ɗin timmi e hoore mum hajju ngu no farɗima ko farilla mo yeddino hara o yaltika l'islamu so tawi hino anndi ko ko yeddi ko honɗum woni ɗum honko woni place non ɗo kadi l'islam allah subhanahu wa taala wi walillahi ala nnasi hijju lbayti man istata ilayhi sabila ko allah jeyi hajju ɗum e hoore yimɓe ɓe ko farli hajju ɗum e hoore yimɓe ɓe wonande heɓɗo laawol heɓɗogol ɗum taganaaɗo si tawi taaga on heɓike haray hajju ɗum waɗɗike on tigi o yeeti jiɗo makko on khalil makko ibrahim alayhi salam wi mu'addin linnasi bilhajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq noddu yimɓe ɓe ka hajju ɗo noddu yoɓe ar ɓe hajja yoɓe ar ka suudu an ɗo yoɓe ar ɓe rewanmi ɗo ɓe jaabotono woɓɓe ara haɗo seppuɗe woɓɓe ara no waɗɗi gilol nokkel ndi fof ɓe iwra nano e ñaama funnaange hirnaange ka hakkude pelle e ka jooli fof ɓe ara nelaano meɗe sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ñande ko o maaki ayuha nnas e hakkude maɓɓe ko ono yo jama ko ono yo yimɓe fashir abbatil ana mo ɓe ƴeewi hannde kadi jentiti ko honɗo wona yamirede ɗo o maaki inna allaha kadi kataba alaykum lhajja fa hujju hey allah farli hajju e hoore mooɗo hajje nani fa qala rajulu wa fi kulli amin ya rasulallah fa sakata hunayya wa qala la qultu naam la wajabat wala mastatatu goɗɗo koyndi enenenaaɗo ko hinndaade ɓe men hajjata nenaaɗo fanki seeɗa o maaki si miiɗi no hiihi waɗɗoto no on hajji ko hinndaade ɓe hinndaade en waawatan ɗum tagantaa o maaki alhajju marra hajju waɗɗiinuhu ko nde wootere e nder hinndaade tabti e makko وما بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا الإسلام مهما يورث كاجو تقول أرنا قال سيدا كاكو دين سيدا قرب كندلا سيونا الله سيدا محمد صلى الله عليه وسلم قول الله إنين نقول جلدنا e tottugol zakka on si woni heewi jawdi ndi zakka waɗɗi e muɗum
هو بقول له سوما يقول سلطاي ورتي كتابي شرط دي وقت كم بيمكو حج رسول الله ومنتين ونن بتاعنا لم يختلف أحد أو لم يخالف أحد من المسلمين في وجوب الحج لمن استطاع إليه سبيلا جلب بالحي قوت لنداك هاي قوت يدان وند حج منه فرلي emo sharti jidi timmi e hoore mum sharti jidi ko tawdi ko juldo waɗaki kefeero ko helli faaɗo waɗaki pay ko sikku hajji ko heɓe baraji ko haara farlaki ko marɗo haqqille farlaki feetuɗo ko selluɗo farlaki ñawɗo mo wawata wadde ko taganaɗo farlaki mo ala fere ko yara tagana mara jewdu no selli ko dino ko jurɗo kono mara fere ko waɗire yo taw kadi ala ko dimo waɗɗaki jiyaɗo allah subahana taala no muñanimo ɓay kanko no woodi ko kiɗɗi gollangol jeyɗo mo allah kanko muñoɗo ɗo yimɓi muñaniki ma ɓe oɗo noon si hajji o heɓa e baraji ko dimo heɓata kon sonnajo woɓɓe no ɓeydi toyi yo heɓu zuma hana ko wonda e makko ko hiwa mo ayna mo maɗum haɗa ko woni makko woɓɓe ni o si tawi yaadeteɓe holniɓe moƴƴuɓe hiwayɓe mo simo heɓike haray ino waɗɗimo yo yow oɗo ɗon ɗum sel seydna omar radiallahu taala anhu hakken ko tawi kanko hajju mum no farli kadi heɓuɗo ka ottigi shartiji ka timmi e makko haray waɗɗike mo nawi ko joni misal ko ɗo nden ko nden so allah jaɓi si allah jaɓi ko warta 2024 25 ami min yaho yawtumaji feɗɗoɓe ɗo okkiɓi ɗum manni o wi lagad hamamtu an abatha rijalan ila hadi l amsar fayanduru man kanat lahu aljidatu wa lam yahujja fayadribu alayhi aljizya ما هم بمسلمين أخرجه اللالكائي في الإعجاز وغيره عمر فعل قولونتي أو يقولي سيدني هايمين من وقبه وربه كيها إليكا كمي سيداد بنار كلامه بتاوي نماري موين محجرة كل جبال حجوين بفرل أمكو إهوري مكو wono empo farlimte e hoore ɓe wona julɓe si ɓe wuuri ka nder état julɓe o wi ɓeɗo wonaɓe julɓe kanko no wi idan hajju mum no jogii nafoore mo andi nafoore ko woni e hajju kono kana hajjoyde nafoore wonde hajju mum waɗay bakkaɓe jooɗi liyaafe hara wonudani hay gootum goy hay gootum dalil mum nelaɓe sallallahu alih w sallam maɓe man hajja lillah falam yarfuf walam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummuhu mo hajjani allah hajjiri fi allah o waɗani toon ko haɗa ko yiidugol e sonnaɓe hayso ko ɓeydu makko o waɗani fasikiyagal ɗum bakkatuji o waɗi ke waɗeteɗi ɗi o waɗi waɗeteɗi ɗi o waɗiri sabu allah o artay tawa ala bakkatu no wayi o ñande yuma makko jibino biduni chak ko alda e sikkitade ñande yumma aɗa jibinimo haɗe o ala bakkatu hay ko ayu fadli yudahi hada ko ɓural hongal eɓɓidirte ngal ɗo ko watta ha bakkatuji ma ɗi foppuɗi loote ala koyi wona wonta vierge kaydi laaɓude ndi winda ka e hunde mowodi ka wesino ɗon ɗo e ko ɗum waɗi ari hadith mo ibnu hibbana filli ka sahih muɗum nelaɗo sallah sallam maki wonde allah subahana taala wi inna al abda الذي سحقت له جسمه ووسعت
معيشة يمر عليه 5 سنوات لم يفد إلي لمحروم. والحديث صححه ابن حبان ووافقه الشيخ الألباني. الله سبحانه وتعالى جيار عن مسننا بند مكلو مياني أنسك مكو توا ممر فريق وأردا وهجرة وعلى ولا عمرة هم مر موين نور وانا دومي جوي فت يهارا أو أراني كأندو وني قرآن لم يفي وفق ودلغاسيون ودلغاني هوري من ko ari do kasudu kaba do o wango o ya safa e marwa o yara zamzam o jula magam ibrahim o ala le wadu e wala moy no wodi o wi ko woni katado he ko woni katado ono kata buri dabudo visa ron hebude manum yawdo riyilto ya nato golamri ko woni katado nam hajubu mojere di maggo no ludi njodi maggo si kami wadi no hani no aljanna dalmat alhajj almabrur laysa lahu jazaa'u illa aljanna hajj mu'midu hajj dingumu hajj wadirahu fi allah hajj wadirahu nela do wadir no ko wadete ko wada nela do maki mono jodi ma ko ala sina ata ko no jodi da ko ya da ko da bete ko ha gani do jodi da ba piji bu no faale la no faale jawdi no faale kella no faale bibbe no faale tedduga no faale balde jutude ko no ala faale on hewta da aljanna nela sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullah bin Amr bin As odo bayo ari wago baya nelaro imo fillo kono jurdiri Amr bin As wa inni lamma qadafa Allah al-islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyubayi'ahu فقلت يا رسول الله أبسط يدك ليبايعك ويباي الله بوغيك l'islam on wadi ka berde angara mi convaincu que l'islam on mi jabi mi holi ke mi gondini mi ari mi tayla mi nala fonte soke o mongo mi bayo dira e modo mi yettide e modo aadi wonde mi woni jurdo mi woni nano o ofto wina la fonte jungo ma ko o mi tumi mi nyobi jungo fa ga to yedi mi tabi jungo lima hada ko fi on ko wi mi fontu jungo ango bayno dire ko hani ko ya nanga jungo wondo inna ajetti aadi ajettani alla aadi wonde a gomdini hawlike adoftuna ko yon damana jungo o yi urida ashtari fala wadde condition amma ماذا تشتري كم فاضل على الكونديسيون وين أيوه فرد ويبقى تجاني فويا فإنه بيجي بيجي فإنه دي هاوني لعندي أمر ناس كجانو به يكون مالو بكريشيا كوبين جوبي نو بدولة تامبيني لنا دولة مو يجاودي مو بيجفير جورة مو وين بفعل dole bi abu jungo mi jungo ma min no jetta ngal no tawara ko feddi ko fumi yaafi fes enen so gobe yajoni faala wota de la do ma taw demu ko election ji wayna wala ni jogi condition no ano mana la hunde kay ma jetta la ka parte do ka ko ma bilimo ko mandi ni ma jogi safahat sauda mi jogi paz di bawlo ni kim kono ɗum yiwra ama alimta anna al-islama yahdimu ma qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma qablahu هذا معنى الشاهد هذا الحديث
kene anda wonde l'islam yirbina ko wontiri ɓaawo mum ko bimana salatu kal islam a nangitirtake piiji bonɗi ko wannuɗa ɓaawa ton ko madama ko allah wannuɗa wona haqqeji yimɓe ko wannuɗa allah ko yarnuɗa bee ko wannuɗa zina ko salluɗa juuluɓe ko wannuɗa shirk sujjanɗa sana muɗum barkinoɗa ɗumɗa yaɗa ka ndireɓe ka ndureɓe ka ndaroɓe ka ɗum fof allah yaafo kadi lawni julɗo laaɓo nanni anda ɗum ina dama ɓaynade kadi islam ɗum ɗon a yaafama ɗum a anda kadi fergol yirbinay ko attinoɗo siko julɗo o waɗino piiji bakka ɗum ñiikiñataade kono o feri o dogi o yini ka galle ke heefere ɓen o dogi ka julɓe ɓen hande kadi ka o hewtoy ɗon ka galle julɓe ɓen ko wannoto ko fof ɗum fof kadi montama o yo anda hajju on kadi yirbinay ko atti hajju mum ko tigi wanno piiji bonɗi kon fof so hajji ɗum no fof aray hajju mum monten no fof ɗum looɓe hala allahu akbar ɗum ɗo ko nema nam fii ɓure hajjude no ɗuuɗi ha haray ƴettuɗi allah subhanahu wa taala ɓeɓe allah moƴƴe muɗum ha ɓe windi hikka yahugol hajju ɓe wersi ko wersete ko ɓe waɗi ko watte ko ɓe fokkiti yahugol honto ka galle ka nokkuuji laaɓuɗi nokkuuji seniiɗi koɓe hoɓɓe allah tabiti e makko nabi sallallahu alaihi wasallam maki al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullahi o maki wonɗo e wadde jihadi fiyo diina allah kamɓanɗo o ko koɗo allah yawɗo hajju on e yawɗo waggol umra ɓeeɗo kadi koɓe hoɓɓe allah ɓe gandum ha ene e teddina e koɗo ɓuri ko teddindenta kañum ko itte allah subhanahu wa taala ɓeɗo e fokkiti koɓe hoɓɓe allah yo allah ho newnan ɓe yaagol ngol newnaɓe golle ko ɓe yahani ko o jaɓa waɗɓe hajju mawɗum faalaɓe yaade ɓe ɓe heɓaade imma ko place ni woni heɓaaki ko ɗum haɗi ma ɗum ko jawdi ndi woni heɓaaki faane no woodi kono moye o heɓaaki yo allah ho newnaɓe kamɓe kadi e duuɓi aɗaɗi ni ɓe yaha yahonoɓe kadi nenoɓe fillito أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واكتفى. إيتي الله سبحانه وتعالى أفكار يتحقق يتكمل ينتظر يؤسف كل مريد يريد ويغلي ويترم ويعفو يقول لك فضل الله اللهم آمين. مسيح بجرب الجنب حج يقوم الله سبحانه وتعالى فوقتم كنوكو جلابي نوكو جسني nokkuji tedduɗi nokkuji ɗi allah suɓi hettini inni ko ɗiɗo ɓuraninmi e hoore leydi ndi fof fof ko min tagi kono ko ɗo ɓuraninmi ngal dewal ɗo ko ɗo tum mi yiɗi yo ngal waɗe ko ɗo tum mi yamini yo ngal waɗe oɗon fof tuɓe ɗi nokkuji fii heɓugol ngal ɓural ngal jantine ɗo bakkatuji ɗi fof loote laaɓa ko yi on tigi arta tawa bakka ɗum hay gooto lutta no wawi ñandiri makko jiɓi noon tawa ko fodore makko nden ko aljanna ɗum ɗo hattoji e condition ɗiɗoni chartiji haray no waɗɗi on ono fokkutuɓe hajju ɓe al ikhlasu lillahi subhanahu wa taala laɓɓinangol allahu on haa ko fi allah tum wonɗomi hajjiroy nelaɗo ko woni hajjude ko fokkiti hajju o inni allahumma hajjan la riyaa fihi wala sum'a allah ɗum ɗo ko hajju ngu tawata faandaka e muɗum yiigo faandaka e muɗum nananede fos wona fiyede ala hajji wona fiyede ɓe iri makka awa ɓeɗo machallah
tawana fi guna fi nane go sabuna kala golle edebe ko yi guna temu fanda lo ko ko na Allah fi yo di hebu tembuga fi yo hebu gebe aduna fi yo wacce fi yo mante fi yo yo himtu kuri yimɓe ɓen fof tawi ko ɗon o faandi haɗay mbaɗat ni ka o soodiki fes lutti so heɓi ko ko faalaɗo ma fa ɗo ko ɓendogal kala haɓɓuɗo tewɗon no fokkiti maɗa ina noon kamɓe ɗum ɗon ko fi dewaɗe fof ɓe monno alaykum an tahujju bil mali l halal no waɗɗi hara ko hajjilo toɓɓon ko jawdi laaɓuɗi dagi inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba allah subhanahu wa ta'ala laaɓuɗo fos o jaɓata sina ko laaɓa si jinni o ala haajemu andi kanko nawndema no lellirimo tawa joni mo maɓino timmidira joni woni joni ko ari woyo alku innahu ganiyun alamin mo yondigi o ala haajemu kono waɗi o subay ko ɓe si tawi ɗumani ke ɗoyna hena so jonnitegen fof golle men ko rewɓe ngo ko hunde lollatama inan yo tawara ko jawdi laaɓudi dagiindi wonɗo e hajjiloyde sabu no ani hadith si neɗɗo ƴetti jawdi ndi laaɓa fokkiti makka malaikajo ara e haɓowo ka laawa inna kono fof kula no fokkiti makka awa teddunalma allah weltanaki ma allah jaɓanta so inni labbayk allahumma labbayk allah minotika minotika allah inna la labbayka wala sa'alayk min minotaki ma manna tama bes لذلك يقول الشاعر إذا حججت بمال أصله نجس فما حججت ولكن حجج العير ما يقبل الله إلا كل طيبة وليس كل من حج بيت الله مبرور ويسي حج لوين جودي نيدودي جودي صوني jawdi harmude haray hajjani kono seteji ɗi hajji yani a yaadi hajjuɓe a ɗowti hajjuɓe siko ngeloba waɗɗuɗa mbanno kam mba hajji ɓay mba yehi arafa mba arti mine mba arti musdalifa kono ana hajjani fama hajjati a hajjani walaki hajjati ɗiwo kono seɗeɓe ngal hajji a ɗowti hajji o sabu allah ma yaqbalu llahu illa kulla tayiba allah jaɓata sina kola وليس كل من حج بيت الله مبرور ونا حج بكسود الله بين فودي هبي حج مبرور حج ديغو حج جبل ونا فو نو هيني يهوبه توايون بهبالي سو نا بيو يدو نو كيدي دي نجاي بهانا وتد دي نجاي كوني بور دي كاو دي جاي مو تيرو بوكا فيسبوك ye hande be dal ala be dal sunu dal ka sunu ka baki dal ya ka sunu ka dal tak bogo siko jabal rahma jawato tak e tirna daro mo tirno tiro fani ko ti madiwo ko be adna fo ko anda awakari non ko kari e hande mo safari maro ayali mo e himo dali himo muzdalifa ayali no bugade kaade ka jamalaji hibata ɗum ɗo andu fof ya holno yimɓe ɓe andu fof yo andu gonɗuɗa gueɗe ya ahi mo wonɗa e waɗande wonno rewno haɗo mi nahira filme to haɗo ina ala waɗɗuɗo e ɗum min anno harmine filmde ko kono ko honɗum waɗi sina filmitade bugalno yimɓe ɓe ko facebook lande noon hoore ma koye wiɓe andi kaari hajji hande yimɓe koye to ƴeewo hajjoy machallah yimɓe fof anda a waɗe kaari ande ka nasama kala ɗo woni ala hajji woto ko yila rento ɗum honno watti ɗon wonande noon hajjiyankoɓe fokkutuɓe jogagol needu needu ta tampi yimɓe ɓe ta duni goɗɗo boɗamo fii waɗugol ko on fof faalɗo wadde abrahama haqqe ɗo woni yeeso ma joni ma yeɗuɗuma ɗo de bogoɗama an fiya yawono ya on fof no waɗa gol ko haray mo
wona fofugol e piliyeede fiyo ɗum danduru fiyo ɗum okko ɗum mbari la hay suudu kaaba ko memete ko nokke leydi hajar aswad sahibi feere ɗum noon sahibani feere ako ɓawi jongugo meena si tawi ɗum awata ɗum waɗa ni bisimillah allah akbar rukno yamani ko yaha ɗum waɗa ɗo ni hayɗo naya men wona ya waɗa hay fof ko wasi oma ɓawari ɗum lagol hayre nde ɗoni heewi o hayre miɗo andi ko hayre ana ay fas wona hayre ana fata aloro awano kaaji nottuɗen ɗum sina mi yimgol neɗaɗo ɗumnoma mi rumtanogoma few mi alano haaji ɗumnogol pour tere ala fata aloro suudu kaba wata mana fata haymo wallahi suudu kaba na kañum taguma na arsikatama waɗatama hay fus allah waɗantama kadi fiigu suudu kaba ɗo ay ka suudu kaba memi ɗo so allah jaɓi ko allah eɓɓano waggol ko waɗata kono waɗi aksaru muslimina an yatahallakuna bil mahsusat ɓuri hewde koɓe julɓe hannde ko piiji renani ko ɗum ɓe yowiti e mum ko ɗum ɓe woni ɓe fiɓi wonde ɓe sikkata ɗum nafay ma ɗum ɗo lorre wona bal woɓɓe ko ya ƴetta e to ha en ɗo leydi goɗo e nder siko mina ko arafa musdale ko ɗum ɗo ƴettane leydi haɓɓa inga ɗum ɗo si adi no waɗi ka butiki o mum sala jam no yimɓe arafa ɗo ɗumɗi noon ko kamɓe ɗuɗde ko dafa kama yani piiji hawniɗi laɓɓin annuye o waɗira hajji muɗum ɗe ɗo waɗi noon si allah waɗi mbeɗa wonde gittuɓe annduɓe ɓayanga anda awon landotoɗo ene ɗum ɗo waɗe ɗum ɗo waɗaki ɗum ɗo waɗe diina moƴƴi waɗa kono sa wi an tuma fitnanto hoorema moƴƴinla haqqille ma nden hajjitano no gasa ko yaɗa ko haɗay ko tourisme yaɗa balaji heɓaɗa ɓaymude e toki allah subahanahu wa taala yo allah asuke a hajjil mabrur allah asuke a hajjil mabrur e toki allah subahanahu ɓe fof ɓe hajji ala reyno ɓe ala ayni yo allah asuke yo alaɓe golle ɗen ha to newori jaɓanɓe golle ko yeyi waɗa ɗo ko artere jam yo allah hokkinanɓe leydi men toki allah yeɗa tagi albara o jiɗi allah tagi andeji allah imo andi andeji mo andi ko ɗum faala imo andi ko ɗum hunde imo wawi o korɗen ko faala nden ko mo wawi dandugoɗen ko hunde allah okre ko faala ko tawatna faye waɗna e barke muɗum ko dande ko fof ɓe nawɗo fof yo allah ligguin julɓe wasɓe yo allah okkoɓe yo allah andin julɓe maɓɓe ɓe yo allah ɓeydaɓe ɓe mari ko waɗaɓe barke muɗum resnaɓe henaɓe dande ko hen toki allah subahanahu wa taala julɓe yimɓe majjumɓe ɓe yo allah andinɓe yimɓe anduɓe yo allah ittanɓe andina toki allah subahanahu wa taala yo allah fewnani duriyaji men yo allah yahmani mawɓe andinɓe allah yo allah reynami ɓaynani andinɓe ka diina e ka dawla waɗaɓe feewɓe moƴƴuɓe hulayɓe allah yurmete sowona yo allah lolti moƴƴuɓe toki allah subahanahu wa taala allah waɗa naatoɓe aljanna allahuma allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin اللهم صل على محمد اللهم علينا الفقراء وانت على كل شيء قدير اللهم انت الاول والاخر الظاهر والباطن وانت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الهدى والهدى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم للجنة دارنا وقرارنا ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هم